madzo matsano ahumire na thero. Alafu siye akuya ko uwanja wa viha barori zitu Goliathi arijona wa utite wa Daudi akitsukirwa sana, akianza kumwambira Daudi, "Kwani mino ni kuro taunanitwa na kigongo ndapha nyama zapako tsongo rero iwe." Daudi wonekana mtitejeri elawere ni mulachu. Daudi akimwambira Goliathi, "Unanizirira kwa upanga, lakini mino nakuzira kwa damu ya Bwana mwenye nguvu. Mulungu ana nguvu kushinda chochosi. Ta mimi pia ndapha zo nyamazo we tsongo rero mazirie." Goliathi arizosikira vivyo akitsukirwa sana. Daudi wahalaiwe akiringiza kwenye thero akirusha kwa Goliathi takapatire wakati wa kumboza kishuche, kwa sababu roiwe ramgonga hao kidhanguni akigwa chavu kibomu, kila mtu takaaminire. Mulungu amhumira Daudi muhoho mtite mwenye mtu wa kawaida kwa kola atuwe Israeli.